Guys, kita mau ngaliwat nih di saung nih. Kita ngaliwat dulu di saung. Yuk, ikut. Ngaliwat dai, kawan. Kita ngaliwat di saung, guys. Belum pada hadir ini, kawan-kawan lagi pada mandi dulu. Apinya sudah nyala. Hah? Arek. Oke, ini kita bakar ikan nih, kawan nih, belum ruhai lah. Ada gua ruhai dulu. Nah, bersama Kang Ruko ya nu boga lalakon. Nah, ini saungnya, mantep, Kau besti lah, merapat yang dekat merapat. Nah, nanti kita makan di sini nih, live di sini, kawan. Oke, nanti disambung lagi. Kita bolak-balik ikan, guys. Mantap banget, guys. Nah, itu bakar ikan. Mantap lah. Mantap pokoknya. Tuh, itu yang lagi ngurus sate itu ngurus sate. Beri kecapnya, Pak. Kecap mana? Guys, lah bawa dan tadi 10 menit. Maya acara naon ya dong nih? Keprak-keprak ya. Gunting pita saung konten. Oh, anu Bu Haji. Oh, nyatanya ho. Mau lagi sawer gitu. Erek, pokoknya nyala loba. Sok marulungnya. Liwat loba. Siap. Lauk loba, 5 kilo lauk nage. Daging ayam aya belum? Daging ayam belum, lauk belum, coba digoreng. Sama lalap aya komplit. Sok sutradara buruan gitu. Sutradara enggalkeun hadir. Kita ngeliwat, guys. Ngaliwat dai bersama Mak Uning.